ايه اللي يخلي الست تبقى strong independent woman؟ الناس بتقول هي الرجالة راحت فين؟ هي بتقول انهم بيقولوا عليها انها قوية ومعتمدة على نفسها. لو سألناها بجد هتقول انا لا كنت عاوزة ابقى strong ولا ابقى independent، كنت عايزة ابقى بس woman. كتير مننا كانت عايزة تبقى بس مجرد woman، لا تبقى strong ولا تبقى independent ولا اي حاجة، بس هي الظروف اللي اضطرتنا نبقى كده. الظروف اضطرتنا لان في ادوار بنشيلها هي مش ادوارنا. ممكن اوقات يحصل ده لاسباب تانية، ان مثلا تكون الست عندها مشكلة حب التحكم، فهي مش عايزة راجل، مش عايزة تتفاوض معاه، مش عايزة يبقى له كلمة، فالحل بتاعها ايه؟ خلاص بقى انا رجالة كلهم في بعض. ماشي، انت اللي مختارة. ممكن يكون ان هي بتحاول تحقق التوازن او الحرمان اللي معروف ان بتاخده المرأة، وفي الحالة دي كمان هي مش المفروض تبقى strong independent، هي المفروض انها تبقى equal معاه. القصة دي بقت كتير قوي قوي. الاب والام بقوا ام بس، الام بتهزر وبتلعب وبتعاقب وبتذاكر ولو حد جه على اولادها بتجيب حقهم، وهي اللي ممكن تطبطب وتقول برافو وتعمل كل الكلام ده. الرجاله راحت فين؟